She's the it girl, she can't control it. She has it. Wat la ka daw tadrai mla bantim Henry na gajing keno jong kpa halor gajing yap bakendet klampoi perkhan jong ka khon ka jong u la suba bikila don shwa ki dak bishni hapadeng ki paralok baya pulelang katei ka samla ka bla duno ela gajing im la tep kerteng ka walinda binong ka khon jong ba ruby binong basong basa akasnong nogagang marngar ribhoi destring katei ka samla katei ka balik pule shaka jalla Rajasthan haka Modi University. Habayo benikran berubah Ruby Binong lapan pau benakaliang ke jong u hi shimen dalalei umpediang satya baka khon ke jong u ke bastat ke baslur bar ke basyampang kan shimkat yakate ke sinjam bat ba sngo yahap hiru bar ke jingkam jong kibor badai khmi ke Modi University baka khon jong u kala di dawai bi bat phasi yalade. Ulaya turu badang haka arpun riu tere ka no paisngi kata ka shisngi haswa kate ka jingja ka khon ka jong u kadang pun yala ka kemi ban pentim iki e jingle ki jongka hapo kate ka skul ba bat bakan le ru ban yadan benta haka jingnya kulai lane kata ka horse riding haka por janmin Henry kansan haka sngi ka babut kata haka arpun yu tering ulayo e ka pun na kibor kate ka skul ba kiblap tha yu baudai ban lek kerki syakate ka jaka puli naba ka khon jong u kala shitom jur haka jing shisha umut ban lek haka hi kasngi Henry namar ka jing bamyo tiket aeroplane ulah ban lek no haka step ka babut kata haka arpo pra tering haka janmi jong ka arpo pra terik uba robi ulayatu baula poi syakate ka skul ba daga jing kermen bau ni i dalaki jong ki khmat yala ka khon Henry pheusi ya ka khon ka jong u ki bor penyai kate ka skul ba kiladap ban penkit hi syaka CHC halakshim gar klam ka jinge don lang ki bor pulet lani ki bahayeng ki bahasam ulayatu bahaga jaka bakin ya lambe ye u syaka te ka CHC penban lapha rung ye u syaka conference hall jong kate ka skul ba haga ba ki bor penyai kila pentem baka khun jong u kala di dawai bi bat phasi ya lade daga jingbam sngola ngej ya kate ka jingkam jong ki bor kate ka skul ba nakaliang jong u lembat ki bahayeng hasem bat ki paralong kilabu ka jingkeliru ye wei na kino hikai ka tega skul ba halor ka tega jingja Henry uti no hikai uklam tre satya banjubam bat petsendat na ka tega jaka uba rubi ulay turu baha ka jingshisha na kaliang ki bor penyai ka tega skul ba ki kwa banle examin lane postmortem do wei doktor Henry na kaliang ka jong u kumukpa uladawa day banle da ka medical board kabandon kumba lain ni saungut ki doktor bat dia kane lapdiang kumba ladawa Henry ulapan pau basiteng na kane ka postmortem report om pediang satya bat banjur baka khun ka jong u kanam le satya ka te ka kamban shim kat yala ka jingim naba ka de ka breu ka baslur ka bastan bat ka bayatu hog halor gani ka jingja na kaliang uba robi binong kumukpa ula kentu juri ki bor jong ka sarkar jilla bakin shimkhya ban penlong ka jing token kabatikna banlap ikijing shisha baro badru baka sorkar kan shimru yikilat kilinti nangni shakman ban pinthikna baki hajar ngut ki khon samla ka jalla ki balait banwat jing start batre shig benta ba per jong kari India bakin don yi ka jing shngain bat light ni kini ki jingja kombala wanja haka khon ka jong u aka arpo nyotarik por lai steng lai tam long lai san pusako midai kawan kakol natin na po university kaong ba pide pa jong ita ng hoy digan ni health condition jong ni kon jong pi long ba worse kila man mi mentam taong ya mentam tangam la namal ka flight ngam dan yung pide ban markum tuhi ngadon ngam ini boy pogati mendapat flight ticket yang premium ading kata sini mabut ngalai mi satu dan nala taruh poi ngapoi porsan seteng poi jaka location dan university dia kata university authority padang yali yang ra singa hostel yang suaban ni hostel wan suapo university menaikkan dengan tungok bah tu bang aku aman pijak pun kumnoman ikut yang apa university nang tu ngala subal pa mark tu ngala yang lam dengan sebuah university bagi
seluruh bayu ila inut banwan hai na university hat chari marwe dan naing chadu sa university la inut bandik marwe de kam ba kam solak nge ba pin susai di sini babut pada yang bang le postmortem aku tu kesini balik postmortem Tinggal dan kita kahuri kurang dia dia berarti gili kompi kemudian tahu tim lain tahu profesor di melak menjumpa baik bu gili dan kajing kiri kurang yang tu ikhlas dan terakhir dengan tahu kakak informasi menonton Okey. kakak kasantrik April iphone sanga epa long kene kadang ke kerja short ko university yang lagi kijit banlong kerja anchoring ni perlu lagi ban host ke gini ki senior ki bisni nga ban le kata dong nai le kata ban le kumno ban lai nak tu dong le tren ke ba bomdai ki ban lai nak kata ka ban long anchoring ila le kum tu ila weng no i kini rehearsal ka kan rutering da kita ke senior classes hang tu kemudian bala makan fareng dekat university authority pada ke aji di i manong anchoring katakan anchoring kalau dekat festival ke lama kedan po YouTube tu dilong i le kunjunga bati we hang tagin kawan kajing bisni nak ada tajing bisni kalau ke ilam sadu terba ile sniu dekat ada kata ba dan begitu kiong ba marsinya lampu conference hall kilianga dong ba i bong ba itu nga ba konjung pi la de society tengah ngamla ban ngai hadon kata pulit wan nga klio atau medan nak korba kilau tengah korba yu ngamla do atau itu wen nak no hikai orang kumne ba konjung pi udi ba ustim telai tengah market tengah di bab ubri unomla ban hakat hadi ko di ban ustim telai ke wen nak member ong ba la jago ni dengan lali dengan orang kata dem lalong kita akan cukup por beriu kan di akan cukup por kan simbolai dewe na kita ke member ki ong ba inang mut ba kadan kita kapal sing idang ayo dak tip tingi mar tu ni milau no ngira no hospital sing ndap lapo hospital pada ni cek kita kapal kedang danglong dan lape ta ka ECG haka ECG yang pun jiro atau orang la declare dead te kumba tu taki lecture joki pada ki ba ilale ta respiration na ita tu ba atu ator ilale yang dalai le ronam pun ba ka khonjonga kan namla ban suicide nomor ba kade kena ba slut bat ka ba krenhok ba kamjunang man krenhok bat ka ba ya ke bai ka kata kren dengan dalai ngam nanam pediang ba khonjonga ka bi ba ka suicide masih phone ya itek mi ba hak arpon ruteri por live spoi baila la light na po class dewan disaying Kata kade hak arpun ruteri ti yong bangan lig da horse riding practice katu kade ka ba phone ya katni hado anak tu klem ba phone hak arpon ruteri ya kami phone number ngabung kamno ngali trainer adin mawan fina jing tring amud man lek saya i hak account jing i hak atu ka por gi po kawan phone ki ba account jing ki long ka health condition ka account jing ki long bawa si akar punya trik janmet kata Ah, de por lai san pusau menit ja damit tu kan nga hoi nga nakaliang kumuwi ni rang ba nang ni ka tem koy ba nakaliya hibro ko nga kerpat ba ya ke ibala jai ki kunjunga ai ba kiwi kan namja su nomor ba kaju katu ka apor kan namja nomor ba kidon maka jing start ni lewat ek impai ki kon ban ga jing start ki haman lagi state bar ko ke India andre ngai haman lagi por ke saja kumne ba niyo ka por ko susi balaja tanta de ba ai ba ka por ka kane ka apor kan namja su kunjung kiwi nang tengah kerpat baya ka government nak laya bahkan kan pe kendiat hak tu ka benta ai bahkan kan le initiative ba haman nak state kidan ki kena jangi balik pule hato na tengah kuat ba tentu ya ka government makin buat benia ya ke balaja ba
ya ke balong ki ban lap ya kadau ya ke baja ba dan nom la laj ban man lej bi kistet nama ba hang ne po me kalen nom la ban yo di start pura ting ha ban lewat so ikum ka ban kuliah engineer doktor lan ikum ki aeronautics engineer ni ha ban kuliah sabah ni ha ban lej sabar ban ni ha ban phai di kon sabar re kami kan ya government kali ban pet benia alor kini balong hato kilik na ka di government ne kilik na personal ne di ban wat ban jadi ban ai ta security kan kanum ja komputer rigging dong bajai ko dun abaya de ka tung le kren na ka bor university ba i bor university kli pi kwa man le ka single doktor postmortem ngam kwa long ba ngakwa ba board of medical kin le postmortem long sangut ki member kin le postmortem ya kasi kin le postmortem ga dan de long saya kata nga demand ki ka bor kulit ba ya kamet ya phone jonga inle inquest da ki kulit kan thai om na ka pulis na jadi kata panle postmortem ru ngakwa ba kin nomle tangwe inle sangut doktor ki ka medical board ya halor kata ki le medical board tenga ya ka postmortem report don ki partially bangamhon kadang kuma kakin medical term kiong mal kini ki rendang kidong kami lagi serma kiong kumi kita ki dangmong ni por rendang ngam kop bakade bang da jong tulai ni ba oin lu bale tulai tambah ni bau berkusur harta umdai balong tulai do bastin pasidon unom mong te unong sungam unomong ande katu baji mong ai bau berkusur do tulai dan kan jalong rough tu jing mong hakini ki long hani ke hakini ki bunta kalon jing mong lamyong Hari benta jong kejat ha tadi kat ko mapa postmortem report kini ki hakini ki sempri aktif dan jing like kini ki sin kan nak kede bayar kon ni kan akan kodok